खरुमजरे ISTV पाउमियंग ताबिरबा सिंगुतराम नोक्चरे औजिमोरेबा पाउ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे गी थौरम मणिपुर दसु पाक सन्ना पांगथोकनरे हौजिमा पुइबा पाउ Ngasi Malayam Pumbada Pangthuk Nabagum World Environment Day gi Thoram Manipur da su Pak Sana Pangthuk Nare Thoram asi Sub-Divisional Officer Porom Partner su Sinduna DC Imphal East ki Office Complex da su Pangthuk ke Thoram aduda Imphal East ki DC M Joyna sarukya ke Thoram aduga mari leinana M Joyna World Environment Day numit asiga mari leinana district asigi amadi state asida leiriba mipung khudingmakna isagi ahangba lamsingda u pambi sing thabiduna होलकलिबा अकोइबगे सक्तम असि कायदना महौसागी फिबमदा लहन्नबा थौदांग लौमिनसि हाइके स्टेट अस्ते लेबम खरिमोना उ चारम थादना अकोइ फिबम असि नाक्तना अकोइगी लेरिबा मणिपुर की हवा नुसित अइंगसागी खलसि कायदना ममांगै दे मदुमाइना लेबंग हमनो होनबदा कोइ कुनो सौक याना मनमिनसि हाइरसि अकोइगी मीडिया की थोंदा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की माइकैदगी अगर रिप्रेजेंट तौजरगा DC मोइना मणिपुर की प्रजा खुदिमुक्ता पाउदिन सिपिजे थौरमसी जेनिम्स की स्टूडेंट एसोसिएशन असुसिंदुना चही असेगी थीम ओइरिबा सस्टेनेबल कंज्यूमशन एंड प्रोडक्शन हाइबसिदा जेनिम्स कॉम्प्लेक्स ता पांगथोक्तुना उ चारकया थाके थौरमसीदा जेनिम्स की डेप्यूटी MS प्रोफेसर S लोकेंद्र फिजियोलॉजी की हेड प्रोफेसर देवेन लाइश्रम एसोसिएशन की प्रेसिडेंट MD याहिया खान सुसरुग्या के World Environment Day Observation gi thauram ngasi malem gi thak ta pathukna bagum Imphal East ki sanjenbam khulenda leiba Social Athletic Development Association asu sinduna pangthokre thauram adu da lamnai kendra gi MLA KSS Biren Retired Assistant Teachers A Gauri General Insurance Company Imphal gi Investigator Bismana Association की लंपाकता ऊंचारा कया था के MLA KSS बिरेना World Environment Day लाकपदा थौरम पांगथोकपगी बथक्ता मतम साना सेक्शन ना अकोई बगी फिबम यंगसिंदुना काइथरकलिबा अकोई बगी खल असि कलहौननबा होनसि हाइके World Environment Day गमरी लेनना कैसामथोंग लंबी मेडियन दा ऊंचारा कया थाखरे मालेंगी होंगलिबा इसिंग नुंसित की फिबम असदगी खरदंग ओइरबसु कनबंगमननबा थौरांग असि पाइखतपनि हाइना जोइना फोंदोकले Hyderabad tagi Morocco fawba chatkadaba tiger kannanabagi awareness puba bhatta foundation gi miyoi tarukna saba kangbu ama Myanmar gi damak Imphal hotel dagi Commerce and Industry Minister Govindas Konthojamna lamthakre timasi ngarang Imphal da thunglakibani Govindas Konthojamna umang wamang amadi lamlaki sau chek sing mangsilakpana miyobagi punsida sauna akaiba pirakle maram aduna aikoi punna umang amadi lamlaki sau chek sing ngak senaba manglomda sangsinba matam oire haike timmasida saruk yarakhibi Medha Joseph na Tiger Kanbagal Luina Umang Yokanabagi Damak Concert asi Telangana Tourism Department na sponsor tawani Hyderabad tagi Morocco fawba punna lebak taramari chatkani hade these people will sign up their pledge and that will increase the awareness so the activities that we plan back in India get more it comes to forefront. If you do it on your own, it doesn't get so much of traction. So as a group, when we spread awareness, it gets more. It gets highlighted the whole cause, and that's why then you get more funding for the cause. Thasiani da Bisnupur Police Commando amasung Kuntramari Subasam Rifles ki apunba kangbu amana Wangu area da thiba humba ki thabak sathabada UNLF ke sergeant ama fare hare Police ki pauna pharaba mi asigi maming Moirangthem Friendship Maitai sahi kuntaruk apokpanna Bachandra Kaksing Ningtholi kai dagi mangondagi maru ahum yawba .32 ge pistol ama fangle hare Ukrul district ki manung chanba chingai ST block ki mafam kharada khunja singna umangi u kaya yanthatliba sigi matangda athuba matamda district forest officer ama mafam adu da thaduna yengsil halagani haina principal chief conservator of forest ki in charge oiriba additional principal chief conservator of forest PN Prasad na thazaba pirakre ISTV news na ngarang chingai ST block ki mafam kharada pak sana u pambi kaya yanthatpagi thabak chathari haiba paw ama phongkhrabagi matungda Khongthang asi Principal Chief Conservator of Forest na thabak asi lakulakibani PN Prasad ka akhanana unaba amada mafam aduda chatuna khunja singna u yaliba asi Forest Management Plan ki makhada Working Plan da piriba niyom gi wangmada u yalibra haibadu yengsingani karigumba Working Plan gi mayokta oiramba taragadi legal action lakhatkani hainasu mahakna thazaba pirakhe kakpagi
khunda usually firewood blocks laigere adu firewood blocks dam khun gi missing on rotation toraga firewood lothokpa achoba lamdagi makhoi firewood lothokre u kakre adu akhoina ai diapho tharaga inquiry togani adu villager sing da convince toraga yam area kaknu natga adu gi rotation gi practice soiba leiraga akhoina khunda chalaga check togani yadradi akhoi legal action su makhoi da action su logani kari management plan follow todabagi North East Central for Oral Literature Thasiki Tangni Panda Hangadori Basina, Lamdamasida Ladiba, Maro Lazadaba Kamlup Yauna, Sothariba, Lol Singh, Yokatnaba, Atobumating Oiragani Haina, North East Central for Oral Literature Gay Convener Ice Bihari Nafondo Kre, Nasi Infog Jam College Campus Leba, Deaf Literature da Pangtukba Paugimi Pamda, Ice Bihari Nafondo Kibada, Nipal Suba Sedul da Chanba Lol Kuntramari, Iram Damdalay, Labak Tibadi, Lol Asi, Sitharakpagi Kudam Kaya Lede, Aikogi Lol Chanabi Amasung Dharmana, Masak Takpani, Maramaduna, Manipur da North East Central for Oral Literature Asi Hangdoktuna, Sahi Anigi Matamda, Kana Bakaya, Piragani Thazai, Haike. Head Office, New Delhi Tegi, Makoni City, Madudi, Manipur University, the Madudi Space PO, Mandi, Neuda, Limatan, Neuna, Milan Mediator Peace in Piva to the PO Tegi. University da isana approach toraga ojik leiba university by chancellor Professor Isnanda Kumana Kamari PV free of cost Kamari building the PV dagi ekoi makoi lakmani Mayaka Bachinjak Yon Bat Nupa Ama Komidok Talay by Anti-Drug Coordinating Committee na Tha Hum Yum da Lehendabagi Cherak Pikre Laikai Dagi Tha Hum Tantokraba Mu Adudi Komidok Maning Laikai Dagi MD Ithoi Che Kuntramanga Apopal Lekidraba Zamirudin Kawe Mahak Luk Asina Anirak Hanna Isagi Polam Singh Pabadagi Cherak Ase Pikibani Hare Mangondagi SP Capsule Yankimari M10 Tablet Taramariga Konana Kurai Tharojam Neraktagi Fabani Lubasigi General Secretary MD Amuna Lubasina Sangshiliba Khongjong Miyamna Sawat Piduna Manipurdagi Mayaka Bachinjak Maru Phangna Mudat Kibada Mating Pangbiu Haike Akoina Hana Mamanga Lautok Kiba Maka Ivy Bully Drug Yoliva Mio Kanabuma Mio and Agogi Haraga Committee, the Sinner Kotaragadi, Hariba Mio Yasi Hariba Mio do the Akoina reward Wina, the polishing of Sama Pijagani, Haina, Kona Lautok do Madu Akoingasi, Preskim among the Zukusina Zeragi. Wisdom Foundation Kangaboki Mahiru Sing Damana Matumpi Thorum Amangang Pantokre, Ramaduda MLA Landhoni, Kangabok Gram Panchayat Ki Pradhan K.S. Rasmohan, Kangabok Part 3 Gram Panchayat Ki Pradhan Khomai Amade Desam Ki President Angamba, Morang Themna Chingba Miyakana Sarukya Ke. Tawala Topam the Toki Batodok Yamna Nungaitani, Oibamong da Miyamna Party Mayok the Punkiba Wakani from Du Yamna Labak Tibagi Masakne, Mitoka Yagi Pena Basarulanga Tubaga Chapmani Haina KCP Belly Operation Crime Control, BCCG Commander Mangal Mitegi, Cherol Amada Fundo Clay. Cherol Sinamaka Taraduna, Tadodu the Chenaba Lebak Miam with the Maktabok Tabo Oirabadi, a sing of Masak Takuna, Asumata Wheel, Miambu Wahan never Sindiganu Hade, Amaram Damamang Tada, KRF na, KCPG, Comrade Orambat Nando, Hosigna, Haziwa Central Zelda, Ladiba Sigi Ming Logduna, Marale Jedraba Misam Ani, Patroy Part 3 Dagi, Morangtem Abung Elias, Dayananda Musung, Hawal Kairil Lamsang Dagi, Maibam Premanandabu, Minung Si Yaudana, Hato Piba Amadi, Class 6 Tamiba 1000, Bishalbu, or Piba Todo, Asisu, Labak Tiba Amani. Masigum Batadosi Matunda Amukhana Tokan Biganu Hainasu KCP Belly Operation Crime Control Gate Serola Sina Makatare. How Kiba me Kuntrama Toida Tenopagi Manusana Leba Imol Satukul da Kunsuba Sam Rifles na Laloba Tibagi Ming da Resorting Kobe Ama No Maina Kap na Hat Kiba Tawong Nipkona Yaning the Bufundo Clay Asigumba Marale Zedaba Misam Kaya Hatopagi Tabagasi Lamdamasida Matam Kayagi Mamang the Gates Alaiduna Lakliba Abspana Tokan Bani Egasi Matam Chupagi Oina Mutat Kadabani Hade Lausi waiting set Kaksin Kendragi MLA Y Sursan Renasanga Kre, Taramasida Lekagi Halkea Susarugyaki, Asigumba waiting set Ani Amasu, Mapam Jabi Yang Laga Sagani Haina, MLA na Funduke. How's it more about
World Environment Day ki thoram Manipur da su pak sana pangthoknare ISTV pawmiyang tabirba singbom kahna khurumjare